Ala suma decide do so, de takru, ki masra yu gado. Gado tak ekwe do so, na wa takru sani, na wa fisti sani in gado ay. Dus moeder no be sabi, ano wa problem, ano moeder ko sabi, dat sa moeder o do sen. Dat ano mak moro, yesi, dat na, te yu e drai libiye, first time, dat e mi no mak 20 to mi gado no mabi, kenki. Yesi, moeder tak ano go dwe moro. Yesi, dat gado e taki, dat na fa yu e kenki, fa yu e drai libi, te yu e do sa a Bible e tak. If you want to kiss libi, ori dem gebod. Sa jong mam do? Ori dem gebod. Hoor de wet voor gado. Dat je kies alibi fego. Dat je doro in akonu konre if je hoor de wet voor gado. Je ziet? Hoe sap sana de wet voor gado? Isap sana de wet. Give me wet. Ik had dat gewoon. Kom dichtbij. Give me wet. Huh? Oké, zij gult geen afkoden dienen. Ja toch? Sana atrawet. Je hebt een wet. Moeder, je hebt een wet. Sound doef kisa kono konre. Dat true. Unom die niet tragado. Inoma kiri. Ja, zuiver. Gim Exodus 20. Dan moet zo ruwa wet. Zou je vergeten. Want pe you pour a wet dat in naar de 10 geboden. Ja toch? Dat kon luku. Ruwa wet voor a 10 geboden. Sa. Desma voor e vergeten. Gimme. Exodus 20 vers 8. Membre da Sabbath day, fuori em Santa. Membre a Sabbath day. Usap so day na a Sabbath day? Usap so day na a Sabbath day? Huh? Satra. Ya, Satra na a Sabbath day ya. Tide so day. Tide Satra. Okay. Say magduna nga say no magduna a Sabbath day. Usap say magduna a Sabbath day na nga say no magdu? Inomak? Inomak uroko. Modari de is inomak uroko na Sabbath samoro. Inomak nyamoro bakasi biu. Takio nyabaka des wakti des yo atemitak panaf manten commit save inonyang. Na Sabbath. Okay. Loko ude waram ma wosori na nga a Bible. Wo lego uit abra asabade. Ja, moeder met uyere bon abra asabade. Yutak no makuroko, ja toch? Okay, yutak ino makuroko. Wo luko asabade na satra. Werkelijk na satra. Kogoneng, lazy. Yes, sir. Exodus 20 vers 8. Membre da Sabbath day, fuori em Santa. Say de gado tak membre asabade fuori en Santa. Omdat gado sap tak de chief Israel bogo vergeten. Daarom meka tak membre mi sabade fuori en Santa. Je ziet? Tide de chief Israel vergeten. De blakke mananga ingi vergeten sabade. De libi gewoon. De brokade gewoon. Lees You sa uroko 60 day langa en do ala you uroko. Maar if you say be day, de da Sabbath fu masra you gado. Umroko 60 day langa, maar doe 7 day de a Sabbath fu masra you gado. So day na eerste day van wiki. Huh? Bine yeri. Zondag na eerste day van wiki. Mooi zo mi brada. Ite waarom? Ibung. Zondag na eerste day van wiki. Da eerste uroko day dan fu a wiki. Maandag. Da a Bible tak in uroko 60 day langa. Ja toch, dat je teri, if je uroko 60 day langa da in uroko Sunday ka uroko tu. Ja toch, Sunday, Monday, dinsdag, woensdag, donderdag. Je ziet vrijdag. Je ziet vrijdag neti tot a Sabbath day e begin. Commit satra neti. Je verstaan? Vrijdag neti a Sabbath day e begin. Dus vrijdag neti inomak bay moro, inomak ser moro, inomak uroko moro,
En ook toe ino mak gobor san moro, yo make you voorbereiding. Je ziet, yo bori sana fesif kanyang. Na de wet fugado, if u want dora kono kon ref gado, u abif dosang. Hoor de wet fugado. Lazy. Vers 9. You sa uroko 60 day langa en do ala you uroko. Maar die fu sebi day de da sabat fu masra you gado. You no musu do anyone uroko tapuda day dati. No you, if you man picking, if you man picking, if you man dinari, if you man dinari, if you meti, if you da frame da suma disi kom tang na ini you portu. Isi sa gado taki, uno mak do no one uroko tap a day dat give me to 3 minutes da, or on 10 up. Uno mak do no one uroko tap a day dati. No one uroko. If you up one bedrijf, you up uroko ma de uroko ma fisref, no mak uroko tap a day dati. You understand? Dat gado taki. Kogo luku sang ino mak do moro na asabat. Exodus 35 vers 3. Uno musu make one fire na ini untenti na da sabat day. Yere sa gado taki uno mak make no one fire in utenti na asabat day. Ko look salt fire. Ko look salt fire ino mak make it. Wakti de if gado tak uno mak make fire. Dus mino mak let a kolan puf mi. Na da tay taki. Salt fire ay taki. Huh? Ino mak bori. We first time mi loben uno mak bori. Yesi? Dat na de wet fugado belangrijk gi unu gi de chief Israël. Door doen hoor de wet fugado mek ti de chief Israël de ti de iso. Mek alibi e queen suso. Okay, koluku gim Exodus. Yes. Exodus 16 vers 23. En a ben taki gi dem taki. Disi de sang masra ben taki. Tamara de wan santaros today gi masra. Ideu musubaka sa uwani en bori sa uwani. En san disi ta abra kan kibri tele kitamara. Yes, sa gado taki a fire na tak ino mak bori. Daarom atak i meki voorbereiding Frida. Yes, Frida ye bor alasani fos mofo neti doro tok in badu de san fidati. Yes, ap fursan ifdu. Podo siri, kwak, sababrede, ye baka yu fisi. Ya to ye baka yu fisi pot tak ye nyame asabatu wade ino mo gado aksi fu tak unom gua faya geng. Esi dat do. Anga koluku saino mak do moro. Dus u versta abori pisita. Koluku saino mak do moro. Abor pisu versta, auroko pisu versta. Koluku saino mak do moro na asabade. Leesi. Nehemia 10 vers 31. En efu den volku fu da kondre sa chari gudu efu nyanyang fu seri na da sabat day. Dati we no sabai dem na da sabat efu na wa santa day. Yesi? Gado tak ef de volku sa chari gudu ef nyanyang kong tak unom baide na asabade. Yesi? Sumana de volk no sa eser sanguna asabade. Luka wenkra abrase, sumai draya wenkri. Snezi. Yesi? No uno dino kondre, tak udin a kondre fu de feyanti fu. Tak, ma efu wan doro akonu kondre u abif bigi hora wet ja. Ja so abif hora wet. Dus te yoshi a wenkri ino go baisan. Yesi ino go baisan drape. Want na ufeyanti. Ano mitak na ufeyanti gado taki. You understand? Want sma edenki tak na wetak ausrefi emek desani tak na ufeyanti. A script in a Bible gado tak na ufeyanti. Na den du desan dis na nga unu. Lazy, godoro. Dus inomak bay. U versta pis dati inomak bay tu na asabade. Koluku sa inomak dumoro. Please? Yes, chalo.
Deuteronomium 28 vers 48. We dan you sadini you feyanti disi masra saseni against you. Okay, luku apis fa feyanti sa metak na de feyanti ab desandati. Donc wo sori sa gado taki wo dunanga u feyanti. Lezen baka? Deuteronomium 28 vers 48. We dan you sadini you feyanti disi masra saseni against you. Suma sen de feyanti koti. Gado sending. Zij de mek gado sen de feyanti kom. Door de broko a wet fu gado. Je ziet ne gado sen de feyanti ko tegen unu. Fu de feyanti fu ka kis unu pot in slavernij. Door de broko gado wet. Koluku anga sang wedin u feyanti ti de de. Lees. Na ini angritem. Na ini angriteng. Pe wan wasaka alisi pe ye go bayen. Na wenkri fa gado karen. You feyanti. You understand? Lazy? Nanga drei watra. Drei watra, luku. Abradaf me drink wa batra watra. Pei bayen. Fagado karden. You feyanti. Lazy? Na ini sososki. Krosi. Fagado karden. Tei wan krosi. Suma ye go bay. We mek krosi. Gado kardes masa we go bay de krosi. U feyanti. Lazy? En na mankeri fu alasani. En mankeri fu alasani. Skoro tori. Teo gwa skoro. Datra tori. Na u feyanti we go. En ook toe na ufeyanti leru disi. Na ufeyanti leru Christus. Dat amanja na Christus. Je ziet? Alasan na ufeyanti wego. En de no leri sabung. Do leri wan lei. Je ziet? Do leri lei. Uverstaan afeyanti. En koluku sa afeyanto du mo. En asapoti wa isiri urokosani lontu yuneki. Teleki aben safigi yu puru. Afeyanti do dis nanga yu. Luku de ingi brada. Afeyanti do dis nanga yu. Afeyanti potwa isri urokosani lontu yu neki. Luku ja. Yesi? Luku ja. Na afeyanti dwen. A isri urokosani na. A isri keti de pot lontu uneki. Luku de blaka brada afmija de poten. Isri urokosani lontu uneki. Teleki afigi upuru. Daarom uno saptak una de Israelit moro. We karus ref Blakamang, we karus ref Ingi, we karus ref Sarama Kasma, Jukasma pa maka foto nengre. Yesi? Uno saptak una moro belangrijk volk tap grond tapu. Lazy, adete? Yesi? Dus dat bede apis fu a sabat. U verstaan a sabat? Oké, u be apu een vraag jete? Huh? Okay? Pakde? Bij kapen waf de Bijbel. Okay, de Bijbel. Bijbel we bij, abay we bij Bijbel. We bij Bijbel na Majesty Bible Plus. Na Burenstraat. Na nga, pade karpe. Okay, verstaan? Dus trappen we bij Bijbel. Fosi onder woyo be ser Bijbel mino sabo fai ser moro. Mana drape we by the Bijbel. Bible mi brada me si elu kwa san drape. Koyere mi brada. Okay. Moeder, wakti kom ki wan wet sa in kenki. Gima buku Deuteronomium. Moso moeder de wet. Dus wa before the wet fuka try kom bakana gado. Mi brada no kwe mi apu wan fragi. Lees. Deuteronomium 22 vers 5. Wa uman no musuweri krosi disi de mansuma krosi. Yere sagado etak na wa wet. Wa uman. You na wa uman. Si de manengre krosi. Mansuma krosi. Donc, sot krosi na manengre krosi. Ha? Langa buruku. Okay. A wet etaki wa umasma noma kwer langa buruku. Lees. En wa man no sa weri krosi disi de wa defu wa uman. En wa man no ma kwer krosi di defu wa uman. If mi bek nap jananga rock. Donc, pau boshimi. Ubo ko arkitem bekaru. Yesi? Dakolu kusagado taku desanda. Ala suma disi de du so de takru gi masra yu gado. Yesi? Gado tak if we do so na wa takru sani na wa fisti sani in gado ai. Dus moeder no be sabi, ano een probleem, maar no moeder ko sabi, dat sa moeder o do fen. Dat ano mag moro, yesi? Dat na
te you e dry libi. First thing, tak mi no mag doen tegen mi gado no ma bif kenki. Je ziet, moeder tak ano go doen moro. Je ziet, dat gado etaki, dat na fa you e kenki, fa you e dry libi, te you e dusa a Bible etaki. Je ziet, moeder die first thing, oké, me gitang etak, I arki, if you want sap moro, a nummer de tap a flyer, I ka belu, I ka appu, we leg you uit abra you history. You history de in a Bible. Social media. If you no come back na gado, wo go de moeder. Alibi omoro, hebigi ono. Oké, ik kan lukken ook toe uda Facebook, uda YouTube, uda ala desandati. Abu moeder, te kon shoot de moro fara. Ai mi brada, kom here, kom. Kom, you, kom tu, kom ask one. Kom, una nya sama bia. Sana nefi. Nephew, you name? Huh? Renzo anga nephew. Renzo anga nephew, toch? Usap soort volle kawi. Is dat zij de Mikalo? Kom zo lief zij de Mikalo. Gima popo spreken. Ah. Gado karmansma. Mosori. Kom zo lief sa gado do. Kota puna se yami bala. Kom. Ja ben? Lazy. Yes a gado. Spreken 8 vers 4. O mansuma mi pari na unu. Suma gado ekaru. O mansuma mi pari na unu. Sa gado taki. O mansuma mi pari na unu. En mi stem de gidem picking fu libisuma. En mi stem de gidem picking fu mangsuma. Dat na ungado ekar unu. De mangsma abif koin order fosi. Dan fosi de umasma. Je ziet? If de manengre no koin order, de umasma no ma koin order. Je volgt? Suma iti wausu. Na wa umasma ipu wa manenge. Eh? Wa? Awa umasma iti wausu. Ide sika. Okay. Wa man eti wausu. Yesi. Na wa manenge eti wausu. Yesi. En if amanenge no da in order, auma sama se fi na uma din order. De piki fi se fi na da in order. Daarom gadu kalu umanenge. What is the nation? Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models.